nangu makoti lana uzokwaba noma uzohloniphisa uphethe umbese ongaka abantu abazi ukuthi lo mbese owani noma uvetha hayi uzogwaza wonke umuntu evaleni umunye athi uzogwaza abantu abajola nomyeni wakhe uchaza ukuthini lo mbese le mmese uluphawu lokuthi wena sowuzoni kwimvumo la ekhaya ukuthi ukhona ukuqoba inyama njengonkosikazi lo mmese uhambisana nesithebe esiphethwe abaganisi labo lamakhosikazi akhishwa umama akhe amabili azokuganisa la ekhaya asuke ephethe isithebe esinensonyama insonyama esikwe ekhishwe kule yankomo oncanyiswe ngayo uyihlo isona sithebe ozokuqobela ngaso amakhosikazi la kuso amakhosikazi la ekhaya mengabe uhlabile okay lesiqidi sibelele lokho sokuqoba inyama usinikwa ubani usinikwa kini lesiqidi okay usinikwa kini lesiqidi abanye ke bayakhonta usikhandelwe khona kwakho awuyinika uveli nje Awuyiniki. ungakagani ungakagidi nje uvele soqhamela sokuqoba inyama cha usinikwa ubani ngoba wena ugidanga ufikanga nesiqindi la ekhaya hayi awufikanga nesithebe la ekhaya uzophakela kusabafazi